وبعدين ما دام هي ولعت كده يبقى انفجرت خلاص. ما كانش فيها بنزين. طيب امال الاخ ده بيتكلم على ايه بقى وبيزعق على ايه؟ ارجع ارجع يا اسطى. يا اسطى، ارجع. ارجعوا يا جدعان. يا جدعان ارجعوا يا جدعان. ارجع يا عم انت وهو، في ايه؟ هو مفيش لف، يلا بقى لف انت تتفرج. لف يا باشا هتتفرج. ارجع يلا خش. لا حاضر.